simbona aho umuntu ava ikantarange akaza kumbwira ngo wowe urambwira wowe uri Imana ya hehe wowe ugatinyuka n'umwana w'uruhinja kubera aho aturuka akaza guta aho bigeze noneho bibaye akasamutwe. Nawe kurikira amakuru kugira ngo umenye ibiri imbere. Ndagira ngo umusoze wakanze subscribe, like and comment. Niba utarayikanze yikande, ukande nako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona buri kanya. Ndabasuje cyane. Njye nitwa Mr Jackson. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Congo, aho uyu munsi umutwe wa M23 wakoze inama mu biro byayo. Iyi nama yabereye muri Goma. Umukuru wa M23 aho yarari mu nama y'abanyamakuru bamubajije byinshi, arabasubiza ati muri aka kanya twebwe ntitwaje gutemberera hano, ikindi twaje gutura hano. Nimba umuyobozi w'igihugu ari we Tshisekedi ari kutubuza umutekano, natwe tuzamwereka uko duteye. Twese turi abanyagihugu, dushaka gukorera igihugu. Sinzi impamvu ashaka kuzamura maremare. Natwe turashoboye, turango tumwereke kuko dushoboye. Twebwe ntidushaka kuzamura intambara, ahubwo we niwe ubishaka. Nimba bishaka turabimwereka, turaza kumuha ibikwiye. Ariko akomeza kuvuga ngo ati twayifashe koko kandi twanayibonye, nta wenda kudukuramo. Nabo bari kuvuga ngo bazaza tuzabatsinda. Turiteguye nka M23 kandi n'abaturage bameze neza, umutekano umeze neza. Nta mpamvu bari kuvuga ngo rero umutekano wabaye muke kandi abantu bameze neza, barishimye, bari kurya. Ahubwo n'abahunze bagerageze bagaruke basubire mu byabo. Umuvugizi wa M23 yavuze yuko ikibuga cya Goma ari bo bagifite kandi n'umujyi wa Goma ari bo bawufite. Yakomeje kuvuga ko ati muribuka ejo, muribuka yuko abacacuro nabo bemeye bashyira imbunda hasi. Sinzi impamvu namwe mu gihanganye natwe mwatujije tukayobora neza ko ntacyo dutwaye. Mudufate neza, mudufate nk'abanyagihugu, mwere kudufata nk'abatari abanyagihugu. Natwe twararezwe. Sinzi impamvu rero mushaka kutwima uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu. Akomeza avuga yuko ko nihagira n'ikibuze na perezida bazamuvanaho kuko nawe ari kubima uburenganzira busesuye. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umukuru wa M23 kandi intambara iracyakomeje nk'uko perezida Tshisekedi akomeza abivuga. Nubwo Tshisekedi ari kuvuga ngo intambara agiye kuyisoza mu Rwanda, ntibivuze ko muri Kinshasa abaturage bari gutwika ibiro bya ambasaderi bigiye bitandukanye. Abenshi bari kuvuga ati perezida umaze iki? Ese koko nimba uri umugabo kuki utavanye M23 muri wa mujyi wa Goma? Ni ibiki utegereje? Ariko umukuru wa M23 yavuze yuko ko nta kabuza ko bagomba gufata na Kinshasa byanga byakunda, kugira ngo Tshisekedi abone yuko ko nabo bashoboye. Ariko Tshisekedi akomeje gutakamba abwira abaturage n'urubyiruko ati mufate imbunda tugwanire igihugu cyacu. Akakomeza yiyambaza n'abandi baseke bagiye batandukanye, ari abo muri Afurika y'Epfo, ariho igihugu cya Afurika y'Epfo gitangiye gushotorana n'u Rwanda. Ariko perezida Paul Kagame yavuze yuko ko nta kintu arya atinya. Mu ijambo rye yaganiye n'abaperezida bagiye batandukanye bari bahuriye mu kanama. Katubagezeho amagambo amwe namwe yagiye avuga. Izo njiji, abo bagira nabi, abo b'amacakubiri bazabatware babatunge abari bo babayobora. Ntabwo politiki ya FPR, ntabwo politiki y'u Rwanda ariyo kuza gutobanga agaciro k'u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo tubyemera. Nubwo Tshisekedi ari kuvuga ngo intambara agiye kuyisoza mu Rwanda, ntibivuze ko muri Kinshasa abaturage bari gutwika ibiro bya ambasaderi bigiye bitandukanye.
abenshi bari kuvuga ati perezida umaze iki? Ese kuko nimba uri umugabo kuki utavanye M23 muri wa mujyi wa Goma? Ni ibiki utegereje? Ariko umukuru wa M23 yavuze yuko ko nta kabuza ko bagomba gufata na Kinshasa byanga byakunda, kugira ngo Tshisekedi abone yuko ko nabo bashoboye. Ariko Tshisekedi akomeje gutakamba abwira abaturage n'urubyiruko ati mufate imbunda tugwanire igihugu cyacu. Akakomeza yiyambaza n'abandi baseke bagiye batandukanye ari abo muri Afurika y'Epfo, ariho igihugu cya Afurika y'Epfo gitangiye gushotorana n'u Rwanda. Ariko perezida Paul Kagame yavuze yuko ko nta kintu arya atinya. Mu ijambo rye yaganiye n'abaperezida bagiye batandukanye bari bahuriye mu kanama. Katubagezeho amagambo amwe n'amwe yagiye avuga. simbona aho umuntu ava ikantarange akaza kumbwira ngo wowe urambwira wowe uri Imana ya hehe wowe? Ugatinyuka n'uruta n'umwana w'uruhinja kubera aho aturuka kaza guta. Kazi ya Goma bakuwe calme. Kila mtu atoke kwake afanye biashara yake. Afanye biashara vizuri sana, kila activite irudie. Na dakika kidogo wakubwa ya chama watawaelezea maneno ya mai kuhusu maji na ngabo tureba muri bande ingabo za FRN ziyobowe na Yesu. ngo nande Na Kristo Yesu atsinze byose kandi dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. ko mbona mwabukereye Twabukereye kuko tuvuye kurasa RDF mu bweyeye kandi Imana yatugamije tuzayitsinda. Turakeye dufite iminyago kandi twambaye imyenda ya RDF. none ni iki mwabwira abanyarwanda? Turi kumwe n'Imana dushyigikirwe nabo ntabwo twiyemeje kubohoza u Rwanda kandi tuzatatira igihango. None se uwashimuse Sankara yakoze iki? Ntacyo yakoze kuko basanga turi benshi kandi nawe tuzobereka no kwibohora no kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda. Muvuze ngo iki? Ibitambo bizaba ngombwa, intwari zizagaragara, ariko tuzarubohoza kuko igihugu kigwa amaraso nta kindi. Nibyo koko? Ntituzasubira inyuma, u Rwanda ni urwacu twese, tugomba gucyura impunzi, abishaka atabishaka tuzabikora. Duhorane ubutwari ingabo za FRN, turi kumwe n'Imana ishobora byose, tuzatsinda. Nubwo ibi byose biri kugenda bivugwa, ntibivuze yuko ko Isiraheli ishyigikiye u Rwanda. Ibiro by'Isiraheli byatangaje yuko ko bishyigikiye u Rwanda kandi nta n'ikintu kizarubaho mu gihe nabo bahari. Ndaya ngo mbamara mu ngenge menshi cyane, mwihangayika, turi kumwe n'Imana, nta mpamvu yo kugira ngo abantu badukange kandi natwe dushoboye. Iryo ni ryo jambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze yuko ko nta wamukanga kandi ikindi yiteguye intambara, ariteguye, nta mpamvu yo kumukanga rero. Ni nayo mpamvu abaturage bakomeje kwinezeza kandi banishimye cyane, bahinga mu byabo, bararyama bagasinzira. Sinzi impamvu rero muri gushotora. Igihugu cy'u Rwanda ni gito ariko dufite intwaro, dufite aho tugeze. Rero dufite igisirikare nubwo ari gitoya rwose, dufite icyo twakora natwe. Kandi perezida wa Afurika y'Epfo yakomeje kuvuga yuko ko bitaba ibyo agiye kohereza ingabo muri Kongo kugira ngo zize zifashe FARDC n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Kongo. Ariko uko bagenda babazana niko n'abandi barushaho gutaha. Ngira ngo mumeyetse kubona ingabo za Kongo zose zihungira mu Rwanda, FARDC ihungira mu Rwanda kubera gutinya kwayo. Mu gihe ngo mwabonye abacacuru baturutse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bazanye muri Kongo kugira ngo bigarure umuhoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo, nabo bageze aho barambika imbunda hasi baremera. Gusa M23 yabashije kubaha imodoka basubira mu gihugu cyabo, baca mu Rwanda, burira indege barabajyana. Ambasaderi yabo yabasiba uburenganzira yuko ko bagomba kuva aho bari bagasubira iwabo. Iki ni ikikwereka yuko u Rwanda nta ruhare rugifitemo, kuko abimukira aba ba Kongo niho bimukiriye, abasirikare ba Kongo niho bari, abacacuro niho banyuze bataha.
rero nta mpamvu yo kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ngo ni kibi. Ayo ni amajambo yagiye avugwa n'abantu benshi cyane, ayo ni amagambo yagiye avugwa n'abaperezida benshi cyane, ariko ariho abaperezida benshi bagiye batinyira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yavuze byinshi cyane adatinya kandi adategwa kandi anarakaye cyane. Ndabashimiye cyane, njye wabagezaho amakuru nari Mr Jackson. Nizere yuko kwakanze subscribe, like and comment, niba uteye kwanda yikanda wowe kandi wibuke gukanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye uhora ubibona kandi unabikurikira. Ciao ciao.